I ovo je nova tema, Crna Gora u doba vladičanstva i ovom temom završavamo period srpske istorije. Počet ćemo svetsku istoriju da radimo zato što tu ima dosta zanimljivosti i tako da bit će zanimljivije. Tako da u sledećem videu ćemo početi da izučavamo svetsku istoriju. I tako, ajde sad da krenemo s ovom temom. Znači, Crna Gora u doba vladičanstva. Prva teza će da bude teritorija i stanovništvo. Evo sad ću da nađem samo slajd. Eto, evo ovde je teritorija crnogorskih plemena. I sad, zbog specifičnog geografskog položaja i neprestanih ratova protiv Osmanlija, nerazvijene privrede, siromaštva i gorstačkog mentaliteta, početkom 19. veka Crnogorci su još uvek živeli podeljeni u plemenima. Plemena su bila sastavljena od nekoliko bratstava, a bratstava od porodica. Živeli su u selima, a u gradu Cetinju bilo je sedište mitropolije. Crnogorska plemena bila su samostalna i upravljala su svojom teritorijom. Plemena su živjela držeći se običajnog prava. Na čelu plemena bio je plemenski starešina, što bi danas nama zvučalo glupo, ali često je dolazilo do sukoba među plemenima, a ni krvna osveta nije bila retka. Razjedinjenost plemena otežavala je otpor Osmanlijama i onemogućavala stvaranje zajedničke moderne crnogorske države. Da bi Crna Gora ostvarila svoju samostalnost, bilo je potrebno ujediniti plemena. Plemena su se sastojala na zboru u Cetinju kojim je predsedavao vladika, mitropolit. On je imao dvojaku funkciju, bio je vrhovni crkveni i svetovni poglavar, oblik vladavine u kojoj bi duhovni vladar u Cetinju podno Lovćena od 1697. godine i tada nastaje teokratija. Tako se zove svetovna vlast. I sad, od 1697. godine Crnogorom su gospodarile cetinske vladike iz porodice Petrović-Njegoš. Njihova vlast prenosila se sa strica na sinovca. U 18. veku crnogorska plemena su bila u stalnim ratovima protiv Osmanlija, jer nisu želeli da plaćaju harač. Plemena su se borila za nezavisnost od Osmanskog carstva. U to vreme na vlasti je bio vladika Danilo Petrović, koji je živeo od 1670. do 1735. On je pokušavao da ujedini crnogorska plemena u borbi sa Osmanlijama. Kako se polako širila vlast cetinskih vladika, tako se širio i naziv Crna Gora. Kako je središte Crne Gore činila Cetinska mitropolija, posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine, ova mitropolija počinje samostalno da se razvija. I da kažemo sad nešto o Petru I. Petroviću Njegošu i tu ćemo da završimo, a od sledećeg videa vidjet ću da sledeći video izbacim i to još sutra, gde ćemo početi da se bavimo američkom istorijom, američkim ratovima i ostalo. Tako da od sledećeg videa bavimo se američkom istorijom, ali da se mi sad vratimo na našu temu. Dolaskom na vlast vladike Petra I. Petrovića Njegoša, Crna Gora započinje svoj uspon i razvoj prema modernoj novovekovnoj državi, no i dalje se nastavljaju sve žešći ustanci i pobune protiv Osmanlija, odnosno protiv skadarskog paše Mahmuda Buštalije. Velika bitka protiv Osmanlije 1796. godine na Martinićima i u Krusima pokazala je da zajedničkim nastupom crnogorska i brdska plemena mogu da poraze osmansku vojsku i da odbrane svoju samoupravu. Bio je to početak ujedinjenja plemena u zajedničku državu. Pošto je Crna Gora bila veoma siromašna, crnogorske starešine su morale da potraže pomoć od velikih sila kako bi u tome uspele. Materijalnu pomoć dobili su od Rusije, koja je za uzvrat tražila svoje uplitanje u prilike na Balkanu.
U vreme Napoleonovih ratova Crna Gora je zauzela Boku Kotorsku, ali je ubrzo morala predati Austriji. Vladika Petar I Petrović Njegoš nastojao je da izgradi državne institucije i ujedini plemena kako bi suzbili plemensku netrpeljivost i samovolju. Godine 1798. Vladika Petar I i Narodni zbor donose zakonik opšći, crnogorski i brdski, koji je jednako vredeo za sve Crnogorce. To je bio pisani zakonik u Crnoj Gori. Proglašen je važećim na opštem crnogorskom zboru u manastiru Stanjevićima 1798. godine. Na zboru u Cetinju 1803. godine doneti su preostali članovi zakona. Zakon je doneo mnogo važnih odredaba, od kojih su najvažnije sledeće. Da nabrojimo: kazna za izdaju domovine, smrtna kazna za ubistvo iz krvne osvete, a propisano je i plaćanje poreza. Vladika Petar I stvorio je i praviteljstvo suda, to jest posebnu sudsku ustanovu koja se bavila pravnim pitanjima. Petar I otvorio je put stvaranju moderne državne vlasti u Crnoj Gori, što su postigli njegovi naslednici. To bi bilo to za ovaj video. Nisam teo nešto da dužim sad ovaj video, ali to je sutra najverovatnije započinjemo temu američka istorija. Thank you.